Kia ora te whānau, ko tainui te waka, ko taupiri, ko maunga tautari, ko maunga a kawa, ngā maunga, ko Waikato te awa. Ko Ngāti haua, ko Ngāti mahanga a, ko Ngāti wairere ngā iwi, ko papa o rotu, ruku moana ngā marae. Ko tūheitia ki te rangi, ko ngā wai hono i te pō ki te whenua e he piko he taniwha, wai kato taniwha rau. Te Roopu o Kihi, welcome to the stage. It is my pleasure with te whānau to introduce Te Roopu o Kihi. Hailing from the vibrant area of Hamilton, Kirikiriroa, Matamata and Morrinsville in Waikato. The tutor is Missy Hortene and led by male leaders Sean Mackay and George Nico, the female leader Catherine Cook. Te Roopu o Kihi. Established in 2016 by the late Graham Kihi, tēnā koe te rangatira. This Roopu has a rich history and a legacy of love, loss and resilience. We acknowledge the passing of our treasured members, of our cherished members, 4 of them, Sarah Anson, Mark Carwardine, Wayne Henson and Graham Kihi. Their vision remains clear: to foster a supportive environment, nurturing the mana of all individuals through Kapa haka Te Roopu o Kihi, embodies the spirit of Arataki Hou, a Māori advisory group guiding them on their journey. Let us witness the passion and the dedication e te whānau of Te Roopu o Kihi. Hiding away. No need to be hiding away. Shift over, please. Come and get. Shift over. Show her that one, yep. Shift over, get, please. Don't be hiding, okay, whānau? You're standing to be proud. Take a breath. We've done this millions of times. Thank you to our staff.
mai ngā iwi. Wait.